Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Adda ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat Manong Pablo. Kastoy ka dilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumet niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan iti kolehiyo ni Karen nga anak mo? Nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo? Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ay, wanggayam. Awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay je ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidaan. Sana pasig anateng tisigsidan nyo kini Karen naka-anak. Imay kayo matkayam niti birthday party. Insan Karen. Wan, Insan Joel. Inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo diti pasken. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan ka mat na mapapan iji balay, Insan. Laplapdan nak ngamin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo no mapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Wan Insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Apa nagsinnaay ka? Awan, Insan Joel. Di mo latan ikaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang. Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. Tatang. Nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen, anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siyak tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang. Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputan nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin Auntie Leslie, anak ko. Ngam, no agsasaon niya Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ikaskaso dagit ibagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pangrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Anya kumataramido mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapanidya balay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapanijayan. Nanang. Agtalinaan ka lang diti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Nagkapwa maya. Napan ko pinasirjay talon ko. Apay aya? Kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Apay nga ilako ta? Kat pag nanaidan may pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad lagi tinagawanan na naganak ta ti solar kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numariti family house? Iso nga ilako talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan may kinikarin.
no mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo lang ni taltalon, manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar, kat ilako talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mo't nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyong agasawa. Uray pay, manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti dayja balay. Di mo kumamot bukodan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mau. Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ilako ti family house may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar wan nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel may. Da kayo ngagkabsat ti mangornos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukodan ng ti family house mi, Uncle. Nasingpat ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinangpadal ken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang agsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukodan na ti family house mi. Kaya't ko nga ilakunan tap na damot manumar ko. Kabsat yun ay di tatang me, auntie. Pangaasi yung. Alukuyan yun ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay anapanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apaya kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman paya kasapulam ti kwarta ket nagbak nang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat day dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan ti damdamagak kan kwa na. Adda kada kayo nga agkapsat day ta. Kasarita man na imbag ni Manong mo Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ilako mi ti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ilako ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na? Ura na Uncle mo, Juan. Kaya't ni Leslie nga ilakon ti family house yo. Ay, saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kahit tanya nga ron ti plano mi ta, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namot madagdakamat dayta idi. Uray siyak nga ron kat mas daw iti dayta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan iti balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat ti balay, Insan Joel. Wen, Insan Karen, sinambot ko ti may ditoy. Gapotarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, Insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na nagiti mo lami anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan manu akla nga umay pa-share diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan. Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga ti bagbagana kin Uncle Pablo. Kayat ni Auntie Leslie nga ilako min ti family house. Tapno anda kan umot bingay na. Anya?
Kunak man no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amok lang, kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal na ti Leslie? Uwan insan. Kanayon pa napudot ti ulo ni nanang, no kasya maabak iti sukal. Ay, sus! Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko yung pagkadalan. Imposible day tayo insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayad ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapom, Joel. Apay nga itala sumangpet ka. Ha? Okay. Napanak iti balayda, Uncle Pablo. Di matimbagak kan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat! Adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya ko mga itibagak kadakwada, nanang. Di may papanit di pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang? Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anaskan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anaskan nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaadan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anaskan nga ilako yo pa da family house. Kukon da da Uncle Pablo. Gaputa at damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak mo, Uncle Juan. Uray siyak, kat jakmeten makikita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kid ising singir day takon kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet takit day. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, adan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya? Nakisarita kan ti umay kumatang iti family house? Itinto ta sa anak pa yung manugot? Una, dakkel mo ti karbang iti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jag umanugot iti kayat mo ang mapasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Aha, kayat mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan apod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latta nga umay di ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiagyong agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot kalaunay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kanyak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot kalaunay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta, kat nagbaknag din na kay kamanga mapamilya. Anya nga tano, isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong?
Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay da Auntie Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. At da kanusana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya? Mabantay yun iti balay da, tatang. Mabitlaeng, tagpalusak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya? No jak mataramidan na ita, ipabalod dak. Ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya? Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie? Pinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. Ading ko. Saan la dagiti gamit ti may dainana? No di kat alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya? Awanan ti pagnaudan mi ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kolehiyo, Manong. Mala. Di mon pagparikutan day taading ko. Mabalin nyo ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakababayin matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkapsat ta, ading ko. Awanen ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkapsat. Anyaman ti dumteng apan nubok iti biyag, dagitin tulatag kakabsat tagbibinadang, itirikat kan ginawa. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Agiyaman kami.